Bonjour ou bien bonsoir, ça dépend de côté où vous regardez vidéo dans le ça. N'a dit aussi ou pour faire ça, n'a demandé ou abonner avec canal là pour pas rater notification nous yo. Je dis à nous porter une belle petite leçon pour vous si vous êtes capable de rencontrer avec un adulte pour capable parler ensemble avec. Hola, señor Legrand. Bonjour monsieur Legrand. Hola, señor Legrand. Bonjour monsieur Legrand. ¿Cómo está usted? Comment ouye? ¿Cómo está usted? Comment ouye? Estoy bien, gracias. Moins bien merci. Estoy bien, gracias. Moins bien merci. ¿Y usted, señora Tiffany? Et ou même Madame Tiffany. ¿Y usted, señora Tiffany? Et ou même Madame Tiffany. Oh, sí, estoy bien. Oh oui, moins bien. Oh, sí, estoy bien. Oh oui, moins bien. ¿Y cómo está su bebé? Et qui gentil bébé ou la ye? ¿Y cómo está su bebé? Et qui gentil bébé ou la ye? Él está bien. Li bien. Él está bien. Li bien. ¿Es un niño o una niña? Est-ce que c'est yon ti garçon ou soit yon ti fille? ¿Es un niño o una niña? Est-ce que c'est yon ti garçon ou soit yon ti fille? Ah, es un niño. Ah, c'est yon ti garçon. Ah, es un niño. Ah, c'est yon ti garçon. ¿Qué edad tiene él ahora? Ki l'âge li genyen kounye ya? ¿Qué edad tiene él ahora? Ki l'âge li genyen kounye ya? Él tiene un año. Li genyon ane. Él tiene un año. Li genyon ane. Que tenga un buen día, señora Tiffany. Passe yon bon jounen, Madame Tiffany. Que tenga un buen día, señora Tiffany. Passe yon bon jounen, Madame Tiffany. Lo mismo para usted, señor Legrand. Même bagay la pou Monsieur Legrand. Lo mismo para usted, señor Legrand. Même bagay la pou Monsieur Legrand. Adiós, señora Tiffany. Au revoir, Madame Tiffany. Adiós, señora Tiffany. Au revoir, Madame Tiffany.